Ibihe byiza nshuti mukunzi wa ibyegeranyo Empire, reka nkubwire ngo wahita n'umunsi ku munsi uragaciro kuri twe. Niba warakoze subscribe uri umuntu w'ingenzi, nawe utarakora subscribe ukora subscribe kuri kunzugera kugira ngo uzajye ushaka kugenda ubona amakuru yizewe kandi uyabonere kugiye. Munyemerere tugaruke ku mukino udasanzwe, ni umukino wahuje ekipe ya Gasogi United ndetse na ekipe ya Rayon Sport, ukaza kubera ku kibuga cya Nyanza. Ahangaha ni mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo, ni muri gahunda ya Gikundiro ku ivuko. Umukino warangiye ari ibitego bibiri bya ekipe ya Rayon Sport ku busa bwa Gasogi United. Igitego cyatsinzwe na Abedi Bigirimana ndetse na Mohamed Sheri, uyu munyatunisia ukomeje guca ibintu muri ekipe ya Rayon Sport. Wasiri ni ujye ukunda kuvuga ngo 11 n'abazungu, ariko munyemerere umunsi wa none ngewe ngaruke ku mwataka ekipe ya Rayon Sport yaguze yitwa Shadrack Bingbero. Uyu Shadrack Bingbero ni umunyakongo Kinshasa. Uyu rwose ni umukinnyi uturuka muri Republika Demokarasi ya Kongo, dore ko yazanywe n'umukinnyi witwa Mucyo Anta. Uyu nguyu Shadrack Bingbero imikino imaze kuba 3. Imikino imaze kuba 3 ya gishuti. Uyu Shadrack Bingbero nta na shot on target aratera muri ekipe bahanganye cyangwa se mwizamu y'ikipe bahanganye. Munyemerere rero ngaruke kuri uyu Shadrack Bingbero. Mu byukuri abariyo batangiye kujya bakimangaho, bakavuga ko mu byukuri kuba atarimo gutsinda kandi aricyo bamuzaniye ari ibintu ubona ko bikomeje guteza ikibazo muri ekipe ya Rayon Sport. Rero kora subscribe kuri kunzogera kugira ngo uzajye ushaka kugenda ubona amakuru yizewe kandi uyabonere ku gihe. Uyu nguyu Shadrack Bingbero yazanywe n'umu agent witwa Mucyo Anta umenyerewe ku izina rya Munda y'isi. Uyu Mucyo Anta yabanje no kumunyamakuru ukomeye ku bitangazamakuru nka Radio and TV 10 ndetse n'ibindi binyamakuru bigiye bitandukanye. Nyuma gato aza gusezerera itangazamakuru yerekeza mu mwuga w'ubu agent, ariko ibyo sibyo nshaka kugarukaho, ahubwo ndashaka kugaruka kuri uyu mukinnyi wa Shadrack Bingbero. Ni umukinnyi wambara nomero 9 muri ekipe ya Rayon Sport, ni umukinnyi ekipe ya Rayon yazanye ndetse mu myitozo ye ya mbere agaca impaka mu nzove rwose ubwo bakoraga deka cyangwa se ubwo bakatagamo amakipe ibice bibiri, ni ukuvuga ngo ni Rayon Sport A na Rayon Sport B. Uyu nguyu Shadrack Bingbero ibitego yabimariyemo mu nzove. Abariyo barasakuza, abariyo baravuga ati tubonye umukinnyi, abariyo baravuga bati tubonye umwataka ukomeye, baravuga bati nta wundi mukinnyi tuzongera kubona w'umwataka ukomeye umeze nka Shadrack Bingbero. Ndetse bamwe bagendaga bamugereranya na Watara, bakavuga ko uyu Shadrack Bingbero ngagomba rwose kwicaza Watara akiga, ariko ibyo ngibyo rwose ndagira ngo ngaruke kuri uyu Shadrack Bingbero. Uyu nguyu ubaye umukino, uyu nguyu rwose ubaye umukino, ni umukino wa gatatu uyu nguyu Shadrack Bingbero atabona inshundura muri ekipe ya Rayon Sport. Hanyuma yuko bavuye mu nzove ku kibuga cya deka, ahubwo bagatangira gukina imikino ya gishuti bahereye ku mukino wa Miroplaste. Iyi Miroplaste bayitsinda ibitego 4, ariko Shadrack Bingbero nta gitego yabonye, nta na shot on target. Nyuma gatoya baza gukina na ekipe ya Muhanga. Iyi Muhanga nayo bayitsinda ibitego 4, nabwo rwose uyu nguyu Shadrack Bingbero nta shot on target, nta n'igitego yigeze abona. Nyuma gatoya baza gukina n'ikipe ya Gasogi United, nabwo Shadrack Bingbero nta gitego yabonye, nta na shot on target. Kandi iyi mikino yose uyu Shadrack Bingbero ni imikino abanzamo, ni imikino abona iminota ihagije yo gukina, dore ko nta n'undi mwataka nomero 9 uhari mu gihe Faringanye ari mu mvune ataragaruka mu kibuga. Uyu Shadrack Bingbero ni ukomeje kwataka izamu rya ekipe ya Rayon Sport. Rero ndagira ngaruke kuri uyu Shadrack Bingbero, imikino 3 kandi y'amakipe asa nkaho aciriritse. Ndabivuga uko byitwa. Gasogi United ni ikipe iciriritse muri shampiyona y'u Rwanda. Muhanga ni ikipe iciriritse, n'ikimenyimenyi nuko izamutse kandi iracamarenga ko n'ubundi izasubirayo. Iyi Muhanga niboneye n'amaso yanjye rwose igomba gusubira mu cyiciro cya kabiri, ngiye nyitanzemo umukandida. Ikipe ya Miroplast yo rwose ntago nakirirwa ngira icyo nyivugaho kuko ni ekipe ihari isa nkaho idahari. Hanyuma yuko ikinayo icyiciro cya kabiri rwose, ikipe ya Miroplast yo ni ikipe navuga ngo ahangaha
rwose Rayon yashije ikinobonobo, ntago ari ikipe ikomeye ku buryo ihagarika imbere ya ekipe nka Rayon Sport. Rero niba ikipe yoroshye babivuze ko n'abakinnyi bayo baroroshye, ni amazina asanzwe, abadefense ni amazina asanzwe. Rero niba uri umwataka nka Shadrack Bigbero, umwataka wa mbere uhenze ekipe ya Rayon Sport mu mateka yayo, ariko ukaba udashobora gutsinda igitego muri ekipe ya Miroplast, ukaba udashobora gutsinda igitego muri defense ya Muhanga, n'umuzamu wa Muhanga nabonye bagwirirana, nabonye bahuzagurika, nabonye badafite gutoza, ukaba udashobora gutsinda igitego ikipe ya Gasogi United, sinzi kuzatsinda APR, sinzi kuzatsinda ekipe nka za Musanze zikanira, sinzi kuzatsinda Kiyovu, sinzi kuzatsinda Polisi. Usibye n'ibyo ngibyo rwose ntabwo nzi neza ko uyu mukinyi ashobora gutsinda amakipe akomeye mu mikino mpuzamahanga nyafurika, dore ko ekipe ya Rayon Sport izakina CAF Confederation Cup. Rero sinzi ko uyu nguyu Shadrack Bigbero yabona igitego mu Barabu cyangwa se muri za Simba na za Yanga na za Azam zo muri Tanzania. Sinzi rero rwose ko Shadrack Bigbero ari umukinyi uzahereza ibyishimo abareyo, gusa ntawe uvumira itararenga. Reka dutegereze turebe aho bizerekeza. Nshuti bakunze babyegeranye Empire, reka mbashimire mwe tubana umunsi ku munsi, reka nkubwiye gukora subscribe ukore kunzogera kugira ngo uzajye ushaka kugenda ubona amakuru yizewe kandi uyabonere ku gihe. Ndagushimiye cyane.